kudu benang hulu ka bedol. Kiri tuh Pak. Di luhur. Di luhur. dia. Nah, itu hal ini saya dulu lah taruhan itu ini. Ngejungkol. Tadi saya banget itu. Kiri tuh. Ya kali. Astagfirullah. Kasih kali. Main kita mah kosong. Kosong. Kiri. Kalau orang langsung. Ketemu 2 kali. Kita jong teh. Nang tunggu lah bang. Kan karena yuk di. Nah, gitu. Orang cikian. So, ini cikian kadang lah. Kayak orang dah. Nah, kadang-kadang yang serak itu langsung lepas. Goblok sia. Cenah kitu mah cicing mah kitu anta. Pagi-pagi. Goblok ari sia naraonan ieu kana hulu aing goblok. Duh haram pisan. Tulang anjing nah meni goblok. Aduh, si anjing. Goblok. Itu ieu mah ieu kana tadi. Ada posisi kita. Dia nu pingsan teh kan. Dia. Heeh. Nah, gitu lah. Tenang lah. Nah, gitu. Kayak kurang ditinggalkan ki urang anjing kumaha ieu? Coba. Itu kan gubuk dia kan kabur meninggal. Sila. Ieu bibis di bola geus dihitutan. Teu urang keneh anjing. Anjing. Kayak kadeul.